touch the late insecurity to one days, linking to people like the paper Samala, Kasushu, and Tarangi reading the part Sumbachi, ni tell the Chada Kita Park, Kerangelo, Datina, Nikaruchi, by the Hindu, the Kerangichi to rail and Shuera, Kerangelo, Datina, Nikaruchi, my but the by not part 1. Jiwalang tak yu upload chitsa yu part 2 tuktul ta look upload chitsa yu ani tarangi de part 3 chagidura on de cheni monthly reading kerangi chidu tawa di chindangawa kandi do shitu do kandi do shiti do kerangi energy health kangla re relationship kangla re career kangla re kerangi on de chok tham chini kandi do shiti do on de kola reading yi la shwera ani tangbo lota di korim shin te lota ni ko chuyangi Ani timestamp the description ala sha yu la shai dash telete la tasoni kiranzo ge chidu tawa di chindanga wa khandi du shitigi du ra ni detailed kan reading chi la shai ra tambo kirangi health kan ye ko tsugi health kan la li yondu okay health ya potungu du ka chik dingora okay health kang la li yung dikiran so chita ni pe hang sang gi yakpu tung gu dura kiran so ge health kang la chik khari ru chi chi ku ki tu takta so so gi chi gi yo on de kira la health to ko do sam bai ne takta chung gi yo sim bai ne pe kyu ti gi yo on de yakpu tung gu du pe positive card li dura health kang la so so kang tu yer ge tam gi yo on de do tung gi dura tawa dikiran so chi du pe so so health treating kang la pe yakpu su gi sim bai ne pe kang tu kyu sha gi so bo ne te tang kang la kang tu yakpu su gi on de tung gi dura so so pe positive energy 통구도 아니 health kang la chok chin yang kiran so chik major bodo chia in by ne re da yang de statistic financial gi ko la this thong gudura ya so chik chena thiri isi ri kiran so yang da bado chik tight to ling ya to da chik major bodo chia to da won de kang la to son this tang thi gi yo wa tin de isi gi re da de gi chi du kiran so da wa dina la ani su tu gi yo sim by ne kyu cha gi khari gi to la kiran gi to son shuk chim bu tang gi yo ai ne won de gi de bu sang bu tyen li gi yo won de thong gudura da wa di kiran gi chi da kanyi kharida kari yo ai ne subu yi kanyi simbi kanyi kari ba completion kan la li yo ara zo to yo atenti tungi du no digi chenin kirangi da namgyu ne to sontes tang the de yu yin sigire da digi yang kirangi da pichi da wadila da kirangi da mijirin ba pe yapucha sugu pe yapucha yana diet ra pe yapucha kari ba ne on de de chini chik zo to yo samsha yo on de tongu du yakpu pe tongu dura ani around the end of the month la du da tawa di ki zo ala mo di wala yang kiranzo da sugu pe yapucha song samne yang so yang tis chik so la du je girik to consume chia to dang yang so chik the kirangi di depend chi da so yi ka chola kirangi di to song ta chi yakpu sue si ge gyura on de la depend chi de for example kirangi perna cha na kirangi subu kang la chik to song to tang chi yakpu sue kang la kali ke gyu be ra yang trading yakpu cha chi du kali ke to da kari ba ni kirangi yakpu pe cha do do o yakpu cha so sam ne da dik so yakpu cha so la lo de ba do khang ani ti che ni chik junk food to consume che to da so la new ye gerik nam gi ni consume che ma chue gerik sa ma chue gerik len che to da dende jung si du di kirangi sab che go ya chik tu dura yang kirangi dagarang sim gi gang la li yu kaji ji chi du yang di to song di ra sim sim lo de wo yak po chik shi de gang la di to ge thon da la chi yang meditation de che to da khari im bai ne de gi chi ni pe sim ba yak po kyu chik cha to du yang na kaji ji chi du yang kiran zo mental this kyu me go to cha de to da gare the therapy de na liya de yin si ra de ling yu zang to song this tang yu de yin si ge de gi chi du yang da yak po cha so sam an di chi ni negativity chik mang bo chik so gi da 얘기 차샤나다 약슈로시 뉴스 기베 케버 수다 독치아 케버 수다 페페 항상 케버 수 나라인의 남균이 다디 가랑게 디시겐데도 딜라데와 얘기도 통스라 직안 ta kum du che kum nyam le du che nyam do sa chi kang tup ki se bas kyu du sha pe shidi gang sha gyo nam gyu ni pe ani kari chi jawa ni pe positive kari du ra ya ga kari du simla shidi kari gi kheli do de de kang la shukshin bu tu na chi gyo de di ani so go yin ba ni da ra yang kang tup ki di chi gyo ra ta yin ba ne ta kasang re kare kini de wa chi kini de wa chi ni ko zo yin sare nga gi ti chi yang yin tung ten de na la kare tong sla na pe deserving bugu chi la chi kare mi mang bu chi du du on ten de do chi tong sla
다 디디 찍 간소 엔데리다 릴스 라인소 찍다나 아니 디 딜라 간소기 리액션 도 찍테나 아니 넥스 고네 니랑 콜라니 계제 심바 레디야죠 코라겐 찍 레디야죠 다가랑 디기 케스티 강라니 양 계제 심바치 시인데 심바치 온데 코라겐 레디야 칭아라나 데 중스라 땅에 디직 땅이 따숨다 가르치들라 가상니 나라나 체인지 숙침부치 리용도 가리리도 공도 지금 딱니 공도디 가리들라 공도 삼아가서 딘딜레 공도 리아도 치라 딘데 케퍼스도 따라티 인투 소소 셈바트조 페 딱보기하고 소소기 가리 컨슈մ 치고 딘조 에페 드낭 치고 게치보리도 당원에 게치보 항상 소소소 마인 kalore disturb chato the q mege chato don de yungidura ti ndu kanangita shidi kan la kanagi be kale kyabe be shidi chi le tu yuna news na la do mashke le to mindu achuk chinera news to the crime petrol le do that mangbu chi cid le the crime ge rik chi gora tigi ge pe mindset tola shuk chimbu tangi du chitani nga dingo mani hada ku yura di ndu nga kang tu ge avoid chi yura tai ne recently yang te de chi reels na la te de thong de chi te de chungsra 어디 고닝하나 케버 쇠소 베슈 치부라 온데 데도 지키랑 라다 니 카지 슈규라나 데빌 게 에너지 리두라 온디 인디타 데데 이시리 키랑기 페칼리 캡캡캡 약포치스 데디 키랑기 칼리 게사디 수부 인기리 심바 인기리 카리 바디 소소 디펜 키랑라 디펜 치리 키랑기 카리랑라 직 디스 라토 좀 당기요 온데 리도 땅 약포에 비 샥도요 통기도 다 어디나 냐 약포 차소 삼다 수부 직 약포 차소 삼 심바기 차소 삼 디제냥 무트니 섭섭 마체와이나 양 the devil energy digin yuki resra okay on the lido chichasra tuding ala rimbu chichasu dai me on the lido chikresha ani ta dichini karili do sinara kinangi career cholali indu katin so sora dine lidura career so the career kangali yungdu kirangi kandi do chitungudula na kirangi career chola kirangi pe mindset la clarity thongidu kinan zola ya dagarang energy ligi dura chikchene kinan zo tanda already the career kangla tanga ti chigi me tende chigoyu tende chigi me dingala tubu do dinge che tu do dingala tugi mi do dinge che tu mi do dinge che do re minduk samya dura pe clarity thongudura kirangi mindset la ra lega chola da tanga next the step di lingi la to ta chigora soso gi pe kinangi be clarity kangla be sangma du the mindset yo sangma tongudura career chola li ndu kinangi mindset be sangma tongudu tanda kinangi sangma yugire tanda mewa ine sangma suele li dura be sangma clarity mindset ra onti shuk chimbo tongudura ani samlo yang sechikni chokchik la tangyo onde de tongudu lot sechik tu tongudura be yakpu tongudu ani di chini da tawadina la yungur na la karili dulana on digi chene kirang pe satisfaction tongu de pat singi yo so de ba pe ta yakpu chung so jigyora da ye kale kyangi de buten so yakpu chung so samya do dang yana gratitude ra kirang so gi pe grateful feel chera so amma tin de yakpu ji chung so pe yakpu re chik so samya chi samba nang shingi dup song samya do da yang arang gi samba nang shingi le ka de ra song samya do dang chik dup song samya do da khari ba ne jigyora pe positive kirang gi chik grateful konjogi nang song samya do chi da on de pe yakpo energy pe yakpo tongudura di kapsura ani di energy di kangla di yungdu ni kirang zola chik ata so ngazo lagi anam gin pe mindset pe positive kangla di ni positivity attract chiri le tagar rang kirang chi du mangbo positive na kalore positive opportunities ko kapra ko kap sangpu de kirang chola so shuk chi bu yungyu yo ti khachi ni yunggi du yana kirang ki chi du di travel tin de che de yi siri di ka tele di travel ya tin gire yana kirang ki chi opportunity ko kap sangpu de mangbo chi kirang ki chi du yungya yana kirang ki danda ba to kali kya karri tokla kenangi kali tanda badu kya shagyu chiyora kenangi lega career build je shagyu chikali kya shagyu chiyora on digi tibu sambu tyo ligi dulana tiyor dikapsura tikaji ligi dulana kenangi pe mindset positive grateful kanga digi dura ngala konchogi nang song tuje chi nang wadi pe yakpu du lani pe positive mindset keni didu kenang la on dili du ta dili yundu kenangi chi dura 8 of swords ke energy chik du okay kenangi chi du career chola chik dig ma song ni dig ma song deba yuge nang shingi chik dub ma song ni sambada tendi chi yueta di jung ma song samya to dang chi yola yang na maung pala kha chung yu na kha te chi yu na kha di yu na me na chik do overthinking ra kenangi better
depression do chi do di symptom do chi kirang anxiety do chi den chi chung di yu sar chi yung di yu sar ra yana kirang sim na la shenang den de ingirra ya future ka chi yu na sam shina den de yana past la chik ting ma song sam ni nyop te den de yisir kharim ba de chik du kar yo chola le ndu kirang chi dura ta u di ta wa din la kirang gi mewa cha gi du so tu gu du la na ti du ka chin la na di complete cha gi du change li du di ga la di samlo di ga la change li du ka chin la kirang la den de ko kop sang bo den de mang bo le yung gi du di ga la kirang se ba den de positive mindset ki grateful ga la di dura den de indu ni kirang gi tam misenang gi chik yo ra da chik simti tu da chik chung de on di completion tu gi du da wa di ge ending pa do la kirang gi di completion ra di zo tu gi den de tu gi du okay chik duwa gi chik to samlo do chik koro de overthinking do chi chik je was up in that tin chung gi na me na ti gi na me chik yo ra da mang bu do chik overthinking le de chik planning kare ba on di kirang gi ra da wa di na la on di me wa su gu duk la na ti gi du guidance ra yana kirang gi chi du me wa cha gi du la ne ti gi du ra on de ge energy le gi du ta di career cha sa anti chin kirang gi chi du relationship okay the relationship like the ran thing the kirang gi danda recently danda chik chena the chung yu sigire danda chik chena do de yu sigire kirang gi this chik ke jam ma thyu ya to chik de thong gu dura kirang gi partner ngam de this ke jam ma thyu wa do cha de yin sigire lo ma thyu wa de cha yin sigire yana emotional kirang jong thro ma thyu ya de yin sigire chik chung gyo do chik thong gu dura this ma de wa do chik chung gyo chik chena kirang gi symbol ngi ke cha di pa chol shiwa ina pa chu di understanding che tu mari samya de yin sigire da di ke cha di kirang gi sui chi du kirang gi topo chi du yin sigire kirang gi ta life partner gi chi du yin sigire yana kirang gi pa ma pinche gi chi du yin sigire chik du okay kirang gi da di ke cha di pa la na pa chu di ngala understanding chi mari samya du de chik thong gu du ra on di ni yana this to go do chik energy this chik on di do communication kala this keep thong gu do okay kirang zo chi on the communication kana gap thongudur ani khenangi sim nala sim kur sim de shuk chimbo khigyo atende thongudur relationship chola le yungdur khenangi pe burden shuk chimbo khigyo ata di burden chik chena khena nami pinche gi chidu burden khigyo gi ri chik chena khenangi partner gi chidu pe sim nala kicha mangbo sim de do chik chorwa do chik mangbo chik khenangi khir gi yo atende chik thongudur okay lots of burdens are there in ra on the day do chik relationship de do chik thongudur khenangi ra okay da inne kirang gi chido hopeful chido kare hopeful dulana end of the month around the end of the month awa di gi da thama diwala ra kirang gi chido very positive new beginning journey sawa kirang gi chido very kirang gi duba yogyo nang shingi kirang gi chido chik 고수기 요 통기들하다 디케랑서 소소스 다이렉이랑게 라이프 파트너 냠도 future do planning 치기 베야나 다 베이비 do planning 치기 베야나 케랑이기 karim bane da kirang gi chido yang chik sawa chi go su yo on de do energy tong do yang kirang zo single yin de zo chido yang new relationship la ne tigre kang tar di relationship na la yungen de zo gi chido bane da next step la ne tidu sawa chi kirang zo ni gi journey go su gi yo ala na tido ke sawa di yang karim bane yang kirang zo friendship and go together de isi re kaji chi yang so single yin relationship yang mogol la de to ta de gi chido yang kirang zo friendship de isi re karang kang tar very positive energy ra energy pe positive kick go su gi yo ala di kuncho gi nang gi yo ala ne ti do on de pe ning chi mu chi thong gi dura ti kari dula na pe passionate energy dura energy pe di energy di kandi dula na pe gokpu cha ya ra 족부족부 차도의 relationship next step in 족부족부 linya 직 그림 바네 직 offer doing 바네 족부족부 중요하긴 하나 원텐디 도지라 fire energy 동구더라 강터 pe positive 직 고수도 둘라나 티기도 오케이 원텐디 도지 동구도 relationship 강래 용도라 따디지니 키라게 치도 로디라 도치 타와디기 치도 guidance 가리가리 투 타오랑한스 guidance kare to okay ni kina gi boundaries so go chi kira kira gi doba yugyo nang shingi kira gi lega di chi go ya tende do chi tung dura kira gi step di lingo ya kira gi boundaries so go ya la ne ti dura kira gi ni shimba gi kira gi chi do chi yungu mar ti mar samba na standing up for yourself ra kira gi di ke thong dura so ichi do da nga di teba yu nga di la ne
on the so la protect chiala ne ti okay on the do chi tongudura okay two of swords energy leader 아니 그랑게 무슨 아직 요서 딱 추고야 되는 도치라 온디 그랑게 confusion 도 통구더라 아니 온디 강라 confusion 강라 마데 직 decision lane 라야 직리기도 그랑게 치더라다 디 decision 디 그랑게 컨디슬링게 소소스다더라 멘다 디카리 통교는 intuition power 라 그랑게 intuition gut feeling 강라 follow 치니 decision 링고에 기시기요래 양 그랑조 intuition 강ams 라 약뚝 다 소소소 여러 가지라 베 strong 여러 가지라 this less strong 여러 라디 인도 소소소 키라 타야리 카리 두키나기 치두고니 intuition 하나 칼라오랑 위시라 위시도 kasi lamsang feel che to yedine yang kasi kali mas feel che mato yedine yumuda so depend chira jokof kirangi pet sama feel che to samba na kirangi feeling gut feeling gang rangla ten decision tak de chena di real edli and king of swords ke energy okay daran kiran so la career chola king of swords list daran guidance like king of swords di karili yurla na kiran chidur mindset la clarity kishu la de lidura ta kiran kariko takchu clarity kishu mindset la pe sangma so ra daran kiran ki boundaries su da so la boundaries ngala diko ti mogo tende reshang ne tende chetu tu ti chetu mindu it means ne chetu di resha di remidu la de ma on pe so chetu clarity kishu la chwa 아니 다 하르펜 게나치 오케이 아니 기란소 직 라마 제가 쉬어도 당 아니 기란소 직 spirituality 람가 가나 되도 다 곰냠린 제도 다 아니 ritual rashi 되도 다직 취제도 다 카리 임바이네야 소소 취콜레티스 낭 취콜레티스 basic to 네 정야도 당 원데 카리 임바이네 다와딜라 기란소 치도 페 약포두 라니 원데 뚱기도라 아니 게긴 상보투게 알라네 티기오라 텐디 뚱기두 아니 디치니 ani feeling energy chigli do okay the so feeling kang la kina pe open love kang pe open che tang bo che la chi ko de energy chigli do okay da dis sama kina chi do kharela na guidance re da ani da wadila da blessings to chi khare de dura kina chi blessings kang la khari dulanara lots of dream kinangi dreams fulfillment chigi wala na tidu dawati na la kinangi migul yugo chigi raun di kinangi chidu tugi dulana tidu kinan la yang relationship chol option mangbo do chi thong ta nga dia dia do potential partner and do la do khari ba ne chig do okay ta kan tar option da career chola ba ne option mangbo thong ya thili do chi thong dura ani death and rebirth okay tawa dinala kiran so la blessings kari dulana kiran so gi changes ta kiran gi duwa simply chi kariyo ani on di complete mewa cha kiran so la ra ale transformation ge energy shuk chimbuli gi kiran so la ra king of swords ge transformation change ge nanglo ni kiran girwa shuk chimbo kiran ge samlo kerdan la girwa chedang trodang la girwa ke je shedang la girwa on di tungyo ra di king of swords ge energy li du di ge tungyo re guidance like king of swords ge energy di ge dagara tungyo re ani kiran la death and rebirth dagara transformation ge shigyo ra kiran ge old self di ningba di kiran ge da so ge life ningba di kiran ge so ani sawa chi kiran ge go to rebirth sawa chi go to yo re la dira kiran ge chi blessings on the yaga cholarira okay on the date which 통도 기란 저기 치더라 아니 options okay 기란 저 치더리 나감시 소소로 거 메시지 되게 뱅잉 지모치네 링크 오치네 레 베레와 유 기란 긴 동 딜라 카탁 아니 채널 딜라 subscribe 체바딜레 투지치 아니 기란라 레조네트 체송나 comment section 라 디로치 아니 기란 긴 동디 담가 치네 시바가 우중송 아니 기란레 빈도 춤보 clarity tobiyo birewa yu ani nirda cheyong tashtele jalata zoni kiranzo gi chide tawati chinda ngawa kandi do shi tuku du ondi kola reading detail thingira thuti kala chekina gillege chola che inkina ke dewa de nala che kandi do chi tuku du sama detail and blessings and guidance yang kare kare du ra lam tok tang lam tyen chera tangbo kirangi chede ne kozura okay the lover's energy oops okay the trading link the lover's energy do sra okay energy ning jimu kang de sha energy pya ko du kenan so trading kang la le yung du pe de thang sim la shidi supu de thang la de shuk chimbu thong du kenan so chidura ani konjo ge shuk chimbu dok chi yo kenan la dok nang gi yo de de thong gi dura ani
단도 기난소 다와디나라 가리 중구들라나 트레이딩 약부스 H도 직치고 라야 된데 기난소 this 트레이딩 갈 때 스토송야 당기요와 통기도 아니 기난게 트레이딩 약부스야라라 patience 콜 칼리갈이라 땅아서 에디다 얘기 빼직샤나라 땅아 웨이트루스치기 아니 돈디치나라 야 칼라오레 kilonga chagi lai tho dong de mai bache kina gira pe realistic goal so ni to do lana ti do ta kina gi tu den di simba gi to lai bai ne re supu yak pu so chi do bai ne re yang azo ne ba do chawai ne tang ye men shi ma sara de sangira da to wa chawala I think mai bache ra impatience lai da undi mai bache kina gi kali Dutsuti sine yakpu sudu wachis subu bayne yakpu sudu wachigi yakpu sugi insna yana simba ene pe yakpu sugi ine kali step by step onde de pe kali chini pe dutsu yakpu tigyo de la papa kinangi pe yakpu sugi tongidu da di chido kinangi tosong this involvement do dati chik china kinanzo gi diet kichido ingire chik membership tendele ingire minjuri badu kari bayne chik tosong this involved tongido okay Knight of Pentacles energy leadura da digi chini kenan sola kari thongudula na kirangi danda endi tu chungude supu symbol yan sam kyu mi do chungya do dang chik ondi kyu mewa chungsa an kinangi zetis this shorya to dang ra ta nyo de ngam zetis this shorya to dang yana subu de dang chik na de to dang na sa chunju de na de do da ra ko na to dang kang ba na to de ke ba na to dang endi tu chik na sa do chunju endi chungya do chik danda endi tu kirang zola chungudu era ta on di kirang ki danda di kare this chik step by step slowly kirangi training yakpo sue digi chene kirangi on di misina ne mewa chagi du tawa di la on di complete chagi du on di subu du la na chagi du subu na de do da sibekyu mi chung de do da sit is sure de do da kari bai ne ra on di kirangi misina ne twin to kandis twin to la na kirangi kali impatience mai ba patiently kirangi bil chigyo thong da subu yakpo sugyo simba yakpo kyu shaya on de shini kang la kala ore shidi simla shidi Kilia on the summer can get legally practice the dinner practice chasing the problem in can ma tungi your own di tongi okay. Trading along the lady do. Takanagi career cholali indura. Career, okay, hardworking. Confusion. Clarity. And cups energy okay ta career kanglali yung du kira ki kandido shitungudulana kira physically to be hard work chigyora leka yakpu chigyo soso chik yakpu tanda badu mutuni yakpu chiyo de tongido lopchong chingi ba ne mutuni be lopchong yakpu chi tugyo kira kali di gya tugyo de tongido kira gira kala kali gya du sabane kali yakpu gya tungi on de tongido kali yakpu gyabra ani tibu yang tungido on de kira samlo yang de mindset de yigire okay nge kali gyanta tibu tungido sra nge kali gya tugyo le do mindset ingire kira kali gegyo kirangi kale ke gyo on de da pa to mutu ni kale kya wa on de thongidura ta ine kirangi simna la shenang yana confusion chik do okay da di kirangi chidu khariri du so ta dara shenang du yana sadness du yana loneliness and feel che de du yana confusion dura the next step kari lengo ina on de confusion in siria na de yu Shenang confusion karim bani chik do ke that so kiran kita da chik chenang is symbol kiran zo chi do di confusion next step kari lengo ina samya tende da yang nge di decision le by na ni shimba yang ala support chi yu na mena yang support sui chi yu na sui ngala chik kakpa cha gi na samya to da tende gi chik fear in tende is ire yana confusion on tende to chik kira ge on tende do chi thong dura da di kapsu kina la guidance kari dula na ra kina gi intuition raso so gut feeling rang ke shi do de la ra tika de the moon energy ling do gut feeling rang re tring khalaure moon ra full moon gi kap so ni kina ge meditation this che go dia kina la ke shi yo re kang tar kari bai ni kina ge gut feeling ra kina ge nanglo ni ra अंदर से आवाज slash या nanglo kari li do di follow che la di kina ge chi do guidance li do lan share ani
chitana kirang la dawadi na be clarity chungi yo kirang gi kariche go du kariche o midu be yak putak chu yo on de tongi du kirang gira ngala dikko du adikko midu adi ni timi tingu gi loda tele tagarang ti energy lista ti card dealing du very clarity ra kirang gi mind la be sangma ke ja be sangma chen planning be sangma chen so dikko du dikko midu di re di mari nge ti chitu gi me on de ra be sangma ki shigyo kirang la sangma chagi yo yana kirang gi samlo na la gyurwa shuk chimbuji ligi yo yana kirang gi leka chidang la gyurwa shuk chimbuji ligi yo on di tungu yo gyurwa di yaga chola sangvi chola ra on di tungu yo re ani around the end of the month kirang gi chido career chola good news yang du positive result yang du ta kirang gi kari chola chi kudi yo on di la positivity shuk chimbu thongu du career gi chini kirang leka gi chini yang chi trip to the travel tende chungye yin sigi re ra ani kang tarap that positive energy do around the end of the month awadi zoganamra kirala kachina clarity chungda di chini kirala chik nawa kip kip ku yang tigyo tende thongdu kyu tangyo tende thongdu yang good news tende ra news sambo tende ra ani yang positive result ya pu tende yang job opportunity tende yang easy de kirang ger chidura tende chungyo wala na tigido kirang kare expect chigyo on the positive result kirang chidu li du la na tigido on tende do chitongdu ra ani relationship chola li yung tu okay ende chin shawara ka de relationship chola li yung da mid ke energy dura relationship chola li yung du kirangi chikchena ende to chungu de simgi kicha den shida sangmat sangyang emotional den sangmat sangyang tuntu mindu samya den kirang gi chungbu duera den de do chik energy tonggu du kirang gira pe holding kirang gi surwa kariyo simna la nyar de do dang chikki jalla go en zo malam ne simna la ta komgi yo la sha suba komgi yo da relationship na li du kom shagi ge yo mari lagi me na la sha shagi lung do yo bai ne re ta lung ta ma tu na yakshuri ne yang chik takaridoji yo ani emotional de so yam de shaya on de kirang la shuk chimbu chungi duera kirang la yang nam gyuni gora de chungi de yang recently tanda ye yun ti wala kirang la on de chungya ko zoksra chi so yam de sha ki jaga re yamba ne shera pa zu ma shi de do chi tongu dura an kirang gi chashi de ge bi tigra ani yang shi yo la shira shi mi wa on de do chi tongu du kirang gira chashi digi bikirang sim nala shagi yowa ta relationship dewa digi nala kari doji tsorwa le kari doji yowa ine kirang sim nala shashi yowa pazo shita shigi miya on de doji tongi du ta di sui chidu kirang su tadara so kan di rezoni chidu on de doji tongi du ani kirang around the end of the month la pe positive card do gari du lana kirang zo ita finally kirang zo di sangmani ma duen tu do ke di energy din zo ni ma duen tu do on de tungi du ta kirang emotionally shidu yu shidu mi do sameto da simgi kecha de zo ta kecha tsangma shiu sambai ne shi kang zu shi me yang na shidu mi do chashi de zo pa zo ma shi de de do shidu kinangi tama de la ni kinala pe shidi ta de ba yu nang shingi tsangma do tu gyu do tu gyu wa de tu gyu yang kinangi travel ra kinangi love one kinangi ning yo tsewa yu de nyam do ani traveling chi de de yisi yang kinangi saja chik kirangi tuba yugyo nang shingi saja dikang la li tuku du la na tigidura ta digi chido kiranzo la guidance kari du la na balance ra chik she that sangma she shana yang samsam problematic chung si re ra that sorwa yo se tu shana problematic chung si re yana kirangi sowa yo se kirangi nyar dewa ine yang problem tinde ra so nyar tina kalera ta tsangma che mara ki on di indu balance ra kaji shi goya de ge samlo tang de shi tu dang tuya to da chwa de ge tuya to dang sewa de ge tuya to dang on yang shi ma goya de yang kaji so nang nyar goya de yora de ge nyar goya kang tar nyar goya ta tuya goya chwa kang la kina ge mitsena la balance ra kile ko du la de kina gi chu guidance lead okay on de do chi tung du ra dawa dinala chikchana kinala de chungye insira so nyar de shira shinge mandre de yang shina ka chiyo na sameto dan de ingira emotional yang so protect chiyo kinangi simgi keja pacho lana pacho ki ka chiyo na samne malani de de do yang khongdu indira so simna la nyar de do da kondo sane yani so nyugi yo ani ngala nyugi tu malawachi chike marta shasho sam simde de karim ba ne ra so gina zuta dara tati machi la di guidance li do da de maji means the balance kishula nira ta
for example the so lung sagyo ina lung ge ma shashlan su ba ni ma chi kom ni kom sum kom ni ma chik la de ni nanglon thore cho bam an sangma nyam de thya jo won di thindi ni paje de hang do sang so so ra ning yo de ge bi hang do sang the jo di mai baje chik so so la ni yo an ngala de china ngala ni gi du la ri ra kha sang ni sangma chi la na ya po chi ni pa su la go ya so sim la chorwa de yo na chorwa de yo de du de chorgi du la ra won de do chi okay guidance che in the social tandu guidance mangte bora kiran tuchi do tawadila guidance kare kare dura lamtuen kare kare du okay Queen of Wands energy nice guidance kare financial kala so ti shiga kala future ya ko samlo tango ya tanya future la ya pu chunge chi do finance country la orda so ida future la ya pu chunge chi do da investment to ka dis chego do tende ingiro ke da karim ba ne kiran ki do on the day do finance kala dis chik samlo tango ya tende guidance ligi do kiran ki do ra so yang namge do song shuk chim tang be yang na so financial freedom che usam gi do yang na chi khari ba ne so ta da on di kan la kiran chi do guidance chi ligi do this samlo tango ya chi kra da wa dinang la on the day do chi ligi do nine of wands ki energy okay kiran gi da ba to kali pu gya she gi chi ra o di ni kiran gi da thang chi do ta give up chi sam yang give up ke energy do so sim na la indi do so what will you ta yung samare ge den samare endo chi gi ra energy tende mixi career chola in sire karim ba ne kiran gi so ta dra un di kan la ni give up ma che the positive result li real id guidance li dura career chola la rang ingire ka jina and around the end of the month positive result thong dura di guidance ya dira li don't give up like cha da give up ma chile di chili don queen of wands energy this confident she like so confident build your self esteem this tumbo so like so la on di guidance li do Tawadi ki chiri kiran so la blessings kare kare do blessings la kare do la justice ligi do la kina ge chiri da chik di maso di nge joba yogi na shin job maso samet da yang on chena di legally tendere ne legally to maso samet da kari bane legal issue to da kari yo ai ne ra kina ge chiri justice tawadi na la ligi do as a guidance ani page of cups ke energy okay good news ke nan so ichi do liya sure ga jagala na ti do ka page of cups ke energy repeat kan la ligi do rati ndu ke nan so la good news ke energy thong do yana positive result la na ti do yana kan ge kari chola chi good yura on the result positively yo kan ge chi do on the thong do as a blessings ne da okay kiran so chi do ni ngam si so go message ti pe ngin jima chine link yo chine link yo pe rewa yo ani kiran gi ngin tung ti la katak channel la subscribe che badile tu je chi ani kiran gi resonate che so na comment section la di ani ngur de chal yong touch the kilo that's only kiran so chi dura tawa di kandi to chi ti do energy ra kiran gi health relationship career ani blessings and guidance samat yong gora tang bo kiran gi che do health kan la le yong de okay oops health kan la le yong de sim gi kan ye do chi tong dura sim gi dis kan ye ta di khari gi kan ye by ne sim la this q me go do chung de recently de chung do re sim la this q me go do chung de da sim la this saga chi chik shinang do den de liya de isi samlo tami da korte de isi anxiety chik de chungya ta kharim ba ne chik do ke sim la yana past ke so chik ting ma son samya to dang yana heartbreak de ra recently ke na so heartbreak recently ke na so heartbreak chai do dang yana ngoma chik dik ma song sam ne sim la sim the to dang yana ke na ge chik move on chi ma to ya to ta chik du sim la pe kangi chik thong du sim ge kangi chi ju chi bu chi da depend chi ra so la kha la sim ge kangi chi ju ge kha la sim ge kangi chi bu ge re kari ba ne chik heartbreak energy chi li dura dikina la ya lo sum sta sum ya la chu ge de yi si re ra ti ge chen ke na da da chik heart sim la kyu me to chung de ate de yi sire on de ge energy chik li du ani tawa dina la krang chi do yang tam sang la ne ti du ra simba pe kyu cha gi good news la ne ti du yang kra gi subu treating ya pu che simple like
mixi pe kebar shukchi bu swege energy positive energy chi kinangi chi du su yung gi dura di gi cheni kinan simba pe kyu su tu du ani pe kyu chi cha yung du kinangi da sim chi yora da kyu cha la na ti dura pe hang sang kyu cha shiba nga thamji ga ya la na ti do won de energy chik ligi du da di energy di kandis ligi so tadara good news de opportunity yak po ende yang na kecha space sang bo ende so la tam sang ende thuya de yana ko kap sang bo ende so la chunga de insire di li yung kina gi misina gi di kangi di peche kina gi healed chi du dura 직진에 양키랑서 힐링 에너지가 숙침부 요구를 달려 있다고 딱게요 말에 딱 가르충네 중차소다 덱소다가 move on 치기래 도다 아니 류당기래 도다 된데 에너지 힐링 에너지가 나 동구더라 딱 이네 다와 디나라 키나라 되게 약고지 중도 이니 디 에너지 디 피치 키나기 미스난다 뚠투기요 라나 티도 라온데리 동구도 아니 디체네 키나기 치도 journey 사와치 고수기도 트레이딩 가라라 키나기 수부 약보 쇠기 카레도 action lingio ine re simba cues chunga chidu ba ine re spirituality gangla tuege chidu te chu gong nyam lingi chidu tuege tinde khari ba ni chik sawa chigra ngondi pe hangsang yakpo kirangi misena la yakpo chik chungya pe kyu chik chungya on di chik go tsugyo on de tongidura tawa dinangla. Okay, that di chini kirangi trade akarisa career lega gi cholara kirangi lega dege kanla kandi do chi gi okay. Takin anzo kaji chi chidu tinde insigre tandara travel share tinde insigre yana travel share gi planning tinde insigre yana future la kaji gi odi gi planning chachi tiya chik saja shimba chila to ne lega chigo du samya to da kena gi tanda lega shimba chik shani shimba chik chigo du samya to da ti khari lan tanda kena la do shimbara yana kena anzo ta ti ko chuk chayo gi ring simbalera chigo on tinde changes to chigra movement do chi thongudura on di chen kena anzo la do yungur tawa dinala shimba kari ti dulana teamwork chena pe yakpo du la kirangi chidu guidance ligidura soso chikpo lega machawachi pasu kamdun chi ni lega che chiura lega khari chewa ni kamdun chi ni pasu gyapgyor che chikla rokpa chi ni lega che cho on di kinala hangsan yakpo lega dila shigu yakpo chungya on di tungidura ani kinangi kari tungudula na soso gi da simnala chik simdi tu mangbo ke de do chi da kirang la yang leka gi chola li yung du samlo mangbo do chi khor de do chi overthinking ge pattern do chi tong dura overthinking chi gyo samlo mangbo ko ta ti chu na pe sa re ten de chi ta kha chu chung gyo na chi on de simdi mangbo do chi kirang gi sim na la de do chung gyo de tong du leka gi chola li yung dura na on de tong du ta ine tawa di ge ending pa to la kare tong du la na kina pe hard work chi gyo ani kirang gi financial yang gain chi gyo la na de du soso la mangbo tsu chungyo a lega kali kegyo digi tibu yang tungyo won de do kinangi tan tappa do kali kap shege chura yo kali kegyo digi tibu yang kinangi chi do tungyo a won de do chi tungdu career kana lindura ani ta relationship la kiran sugi relationship kang la li yung du kiran tis chik nga andi do in sir dawa din ala yana tanda ko zuk chayo gire kiran gi ning yo de gele tis takring bu chwe de de tungi dura kiran gi nang me pinche din so shani tis taring bu tu gyo won de do tongi du yana kiran gi physically takring bu chwe supu yung ni ko rang ni travel che suggestion ba de le ka yung ni thwe do da won de chen so so ning yo de gele tis shani taring bu chwe de in sir yana kiran gi emotionally tis chik so distance to chayara so district so yung district thagni budu chaya de la neti do on de energy chik thongudura ni tawadina la kenan so yang so relationship de reunion goni tugi yo chambu chagi yo on de do energy thongudu yana chik chena kenan so da break chi relationship na la da district thagni bude ke jama share do dang yana physically thagni bude do da kai indi easy ni tawadina la kenan so yang ke jama shing ni so yang ke share do dang yang thagni bu yung ni so chik thuke do dang on de energy chik tawadina la thongudu relationship kan li yung du kenan so da so chik la imbane da relationship na importance ti ha go chi me
so okay ta so like partner this so che do ta kagams important read on the some realize che da wadina la on the la neti ra ani kinan so chikchina ya soulmate connection tin de feel che de easy ra on the thong du ani kinan gi ta wadina la chitan relationship chola pe passionate thong du ra so pe chik interest chimbuligi yo so ning yo de gelara du so te to dang ani importance show che to dang so la yana too importance chimbuti kirangi chido onde de yisi ra onde de do chitongu dura kinala okay onde de energy li do chidan kinala gifts and raya la neti do onde de energy yang thong dura good news gift onde de damid thong dura ani kinala be importance yang dawa dinala kirangi ni yo de kinala importance ti yo onde de do chitongu du okay kirangi chida guidance and blessings kare dura okay guidance lagari dulana the moon energy okay guidance kari dulana ra the balance bring the balance ke shola chik tura balance te kari chola ingirda kena zole imbalance to get thong masani kari kala career kala ingire okay career kala kena zole chik simri shuk chimbo chigyo ay nasim nala des chik shide ke sho this chigra igam sian sim di chigo and my bache se batsam sam pe ki sha to ya che on de do chi balance lagi sar da so ta da kena ge ga chala balance tham sam end yung da zo legal pe to shuk chim butang so trading al to na ma che do da trading da legal ni shuk chim bu to dang yang so ning yo de gela do na ma che do da yang ning yo de ge dang de la to shuk chim bu yak butang to yo na ya trading like this ignore che do da on de chung du era da ga chala kena ge misenagi kandi dinala kinagi this yamidu nang midu shurgidu on the lay do this te lay dirata wadinal this to nang te lay di on the do guidance lidu the dichini moon energy kiranzu chitanera intuition yaputungudura so ye gut feeling tang intuition la dia putungudu de ani meditation practice de kiran namgin chigyo ay na muturi che namgin chigmiyo ay ne dawadina this practice china yapudu la di guidance lidu ani ta ti chini kiran so chidura financial gain che chidura ta career yapusuya maung bal so chik kepen nui ngene kepen yakpo chi jungye chidu kirangi danda kare chegodu de gelatis tunang te la chi guidance lidu my god can I ya blessings yeah mangboli to get our dinala blessings ani emotionally stable chagi blessings chik ligi do chirani relationship nang la ko kap sawa chik jogya to the reunion to the happiness to the one the day blessings la na konchogi lam dokra kinangi chido on the do tongo ani teamwork ki jeni kinanzo la kepin shuk chimbo chung to ga on de chik tongo dura ani kinanzo kirangi tanda bado chashi chikari digyo on di kirangi takta dutugiyo on the little shitungudura dia blessings redara ani sun energy wow tawa di kirangi chido happiness kiranga chidan ace of cups ki kona twin sasa kiranga good news good opportunity happiness nyemba chik mangbo chikirana chungyo on de tonguda ti daga rang sun energy lesra very very happy pe kyu chungya on de energy tongudu ani kiranga relationship chola pe kiu chungyo da wadina la happiness de bat simbo chungyo on di tongudu blessings kanglara okay ni kiranga chido reading na gamsi ani so la ko message de penging chimuchi ne len kiu chine lingyo pirewa yelan shue yi ani kiranga ngindung dila katak hype channel dila subscribe che badile to je chi ani kiranga resonate che sona comment section la dido chi ani ngirde chel yung touch the lepalo to so ni kiranga gi chi du ra tawa di kan do chi ti du ra detailed reading kiranga gi chi the health relationship career ani blessings and guidance kare do sra tango kiranga health. Oh, king and queen. Wow. Okay. Health kang la le yung di king and queen of pentacles leader wa. Health kang la kinang so yakpu tunggu ne hangsang ya yakpu yakshu best of the best. Tawa di kinanzo ichido health kan la ridu la na tigido okay hangsan yakpo tongo do kinanzo yu subu trading kan la chikarido chigyo ene yakpo chagyo simba gi chido kachiyo ne kyu chagyo onde ta chikarido chigyo ne onde dibu tak duen le to shira on dende energy very positive bra
단다바도 기나기 치도 기나기 트위딩이 치도 카리도지 기나기 지교임데 온 디기 티부 상부들이 요야 소소직 나 사간이도 테미주린 바도 치유네 온 디기 치 수고 대탕 중교요 온 데리 통구도 심바비 교 중교 온 데리 통구도 딱 기나기 카리다 카리치요이네 디기 티부 기나라 드윈샤 심디고랑 고민도 다와 디낭라 라이디 온 데기 에너지 통구도라 지당네 기나조 이직 도송 테스트 소소 헬트 초라 도송 테스트 다와다 통구도 양디 소소 심기 치도 인시리 수부 ki chidu insiri physical activity ki chidu insiri and minju rimba ki chidu insiri yana diet ki chidu karim bane chi kinanzo ga chi yang ti tongidu this chick financial dosong tis tangwa won dende ge energy tongidu gra ta ine won de tibu yang hang sang ge dawdi na la yakpu tingyu won dende tongidu ra mixi ki kinanzo diet bane ra chik ayurvedic natural kanglara chik me by the ayurvedic che ni diet by the ganzo khala organic like the one tende to chik kangla shuk chimbu kina zo focus chigu saring simbalara hang sang yiti bu sang chik tugyo on tende thongido energy ra ani kirangi tawa dinala chik thik ma sung chik anto chi yora trading kala nya chi simba pe shidili tu mi de simla pe shidili tu mi de sameto na subul de thang yung mi de same subul ngana gi de ba yugen nang shingi chi yung tu mi du sam de chira on de sang ma dawa dinala sil tu du la na ti du khachila na tende positive result kena gi khari chewa ni digi te bu tende yapo yapo subu tende yapo simba tende ki tende cha yung de ni kena gi chik ding ma song same de gi sang ma kena gi chik de me wa cha tu gi an kena gi de ba yugen nang shingi chi so so la ko니 kokap chik suegi yakpu chik chungyagi onde de chungyo on ni tungdura energy very positive energy okay wow tadi chini subu onde de do chasra ta subu da simba trading kana onde de do chasra andi chini kirangi career chola le yung du kari tungdul sam okay ta career kana this andi do era career kana ti sikiran so achira energy mixed do okay tanda kinangi kandi to chitu de sarlan career kana chik kali khaput uchi chung do the situation de chik chungya ra yana kinangi simnal simdi shukchim bu go chungya gin shukchim bu go de isiri yana subu physically nga chuze tende chuze chu lega chi do chuze ke lega chi chuze chu chi onde pe kali ke chuze chungi chi de isiri okay physically onde kali ke yo de isiri yana mentally pe pressure ke chora shukchimbo simdi do shukchimbo ki de do dang kangtar chik thong do ke ta digi chini kina supule this na do dang de chungi yu yin si ro ke leka gi chone le da physically kina zo chirta ne hang sai da wadi na la yaputu gi do leka dila ta kina zo into to di gi ne di kina gi mitsena ne ta soki yo thong dura ta dini ma duin je kina gi energy da wadi na la gawali gi dula na support system na la le du do ke ta kina zo ta lega che sala kalik na la imba ne re topo tomo na la imba ne re family na la ba ne kina gi support system build chi yo wonde thong do build chi na yakpo du kina gi chi gi yo thong dura ta di gi chine kina la chikkangi kare ta gari do chi gra tigyo ai ne kina la support system yakpo do chi thong dura ani chik la kyap kyor chi ara namgyun kirangi support system yapo mewa che kina la kang ba tin e to dang kina la chik tigi mari yongi mari le simshuk cha e to dang yang na wonde de kari do chi chungi yo ai ne kirangi tawa dina la kirangi support system kina la onni simshuk simshuk ya parnye kyap kyor chingi ra wonde de pe positive mi mangbo chi kirangi chidu tugi yo tadi tugi yo adi kirangi lega chesala in siriana kirangi lega chesa chinchini de positive surrounding yo so de leto de in siri yana kirangi nami pinche kirang la support yakpo che de in siri okay pe support system pe yakpo tongu du career kan le du dawati na la yana kirangi nging yo topo tomo inde kina pe support yakpo che partner gi support che de ni ta won support system digi chini ani kirang la life na la kalle kharida kari du chi liyo ine de sangma kirangi handle che tu gi yo di tongu dura ta digi che do kirang la chok chik nira ke je shetang kirangi communication gala this improvement ke le ko ya che ko ya di kirangi che do guidance li dura career chola li yung dura da kiranda business chigyo ay bainere kirangi lega chigyo ay bainere yana kirangi lapchon chigyo yo ay bainere kirangi communication ke je shedang la this importance this do na te go ya on de do chi guidance li du kirangi chidura on de do chi an ti kirangi yakpo chi so na kirangi career chola la competition mega cha to do on de thungudura
career chola kinangi communication improvement chidu kinangi chidu competition to da kinala chik compete chiding it da kang batin ding it da kari bane o dige sama kinangi mewa su tu du handle chi tu du la na tidura ani finally kinangi da sozo yi peace chide chola tu gi on de la ne tidura kinangi the current situation di yakpo mindu kinangi lega chesa di yakpo mindu kinangi chik kari tu chi situation kala danda thiyu ne undi nga yakpo di tutsu di nga yakpo thong mindu di lega chesa di saja di kari bai ne kinangi chidu chik do okay kinangi yakpo mato ma chik undi ne kinangi yana kinangi sim nala chik namdo mambo le di atin di yin sir kari bai ne dini ma kinan du tugi yowa la ani kina move on chigi yowa du tugi yowa la na tigi dura ta undi ne positive change kinangi tawa di nala thongi do okay steps lingi yowa kinangi lingi yowa undi thongi dura chik chena kinangi chidu da workplace la kinangi chik politics to da nyokta to da chik kari uji chungdi gyo ane da gossip to da kari chung negativity chungyo ane di langa involve chi me nga khaga tigi la sho nga mindset positive shagi khaga tigi nga de la involve chi me la chi on tendi ge energy ya isi ro ke gang tra kinangi pe takchi yakpo chi chi yo on tendi thongi do career chola li ungdura an kinangi dawadina la focused positive ra kinala support positively support chinge chikyora on tendi kana focus chukche je da mi sungem do chik kinagi dewa so ne kinala ra support chinge ani be positive mindset yungi uplift chinge ra kinala gyapkyor chinge on de kana tuna shukchimbu chigyo tongdu ani kinante de dugo nyoksin nyokta do chik kirangi tongdura digela kirangi involve chigme kiranti ma tungyo on de tongdura okay on de changes positive changes kirangi dawati nala tongdu tadi chen kirangi chidu relationship relationship la kaji chidu reunion gener shili dura so zati chik dan nekap chi tharing bu chira physically tharing bu digyo banere yang mentally chik mentally communication go ni gap to che tharing bu cha yo ne re reunion do cha de thong dura ani kiran sola dan recently ended to chung yu gi chik chen ti chik se shure do ma chapa do chung e do da pha zo chik la blame che do da ke je chin ma di wa da ma thyo lo ma thyo to chung e yana misunderstanding the relationship na la de chung suera da dikinangi relationship misunderstanding chung sa dikinangi friendship love relationship ra family member to mo su ba ne ra on de na la tis chi on de energy chi thong do ke samlo ko ne tis ma thyo ma chung e do da yana ke je shirang gi ne ra miscommunication to and ke je tis yama chai do da de chi ingi ro ke on de do chi energy thong dura ani ta on de do chi kiran la di recently chung yu gi ro ke on de do chi thong gi do yang da da de do chi to de yu gi ine kiran la khari guidance li duran la na ra kiran gi sim na la khari yu on di sang ma tyin to ga che la di guidance li do ka jina kiran gi sim na la very positive ra kiran gi sam lo pe sang ma do churwa pe sang ma li tu gu du shiba la ba ne siba pe sang ma shagi du ra siba pe sang ma shagi wa thong gi do kiran gi ani chik do genuine caring to dang ani kirangi ngoni phacho ta sozo ropa imbai ne re sozo gi da life partner imbai ne re sozo gi phama pinche imbai ne re sule bani kirangi pe genuinely konzola pe caring chigyo pe sewa chigyo chik non de to energy thongi dura ani tigi yo anang shingi kirangi tün to che la cha undi kirangi matyo ma che undi kirangi reserve che sim na la nyarte pe ngoni sim na ni kakam phacho de importance yura undi matyo ma che ani chilogi kuryugi chik madi gyo do da and situation la tane kena gi chik se do shore do da thuk de do da de this yung thi do era ta won de chik tung gi do ra kena gi chido tin ti da di guidance tinang le sha chilo tang de la shidu sheda samlo ma dang kena gi sim na la khari yo di ta won di yo anang shingi tuen to a che la chik guidance li do ra ani chitang ne kena zo pe chilo ni kan de do tong la pe practical emotional da sheda pa zo ma she ya chik so tak po khani chik emotional ngoni churwa tyen khoe di kena gi simna la nyar di gyo chi be practical do shuk chimbu thong dura kena khari practical ka chola na legai chola kena be dunang shuk chimbu ani ta to guidance de odi de shira ani be the emotional nanglo la the positivity gyo di ani chilo ne de strong sando go ma de chik te lai cho on de energy li du yang chik chena yang keram zo ichi de energy easy re okay realize che de easy re yang chik chena keram zo ichi de yang so single in de zo ichi de yang so la pe genuine care chinge pe simone simne coaching it se watching it de pe keram la care yungi
tsewa yungi kawu yungi chigi kinala yang soso chola su yungi du tawa di nala kinala approach chigi du la na tigdura yang kirangi already life nala dende chi yuwa na digi kinala propose tawa di nala da engagement changsa yang na kari future ngam du gi la to no dende gi chi gesture du chi propose du chi dende isiri yang na kirangi chi du caring shukchi bu tawa di nala tuya la ne isiri okay da di ni soso la kan di resonate chi du soso on di lindara kirangi pe emotionally clarity yo anang shingi tungi mewa tende yimbe tende yimbe na yang kiran tuing ko ya dawa dina lon tende kishidu yana kinangi chidu su tende ra kiran la pe caring partner tende kinangi chidu su ligi yo tende la ne tidu ra okay wonde di do chi energy tongso practical to do yakpu do chirta ne rai ne chik emotional yang nyam do da so ta relationship na le yung di so chowa kandi yung de tes tungi che thuna ani transparent che thuna ani kirangi che do love relationship in binary khari relationship in binary ra pe yakpu chi sa su pu do yakpu chi do tu re la sha on di thong do ra ta kirangi che do blessings and guidance kare do ra ani kirangi chidu guidance kari du lanna okay oops guidance kari du lanna kirangi ra so gi passion so gi samlo ka la pe clarity mindset yu chi du kiran la okay on di khala ni full chi tu gi yo on di yang ede mariang so kari samno yo ene kale follow che kirangi pe rush ma chi go yo on di kirangi chi du guidance li dura ani ta di chi ni kari li dura magician get energy li dura kiran zo chi du magician li yung du ni kiran zo so chi ta ni kirangi chi kari du chi je go sam gi yo ne kirangi chi ma tu wa de ke yo mare kiran la ni ba yo re kirangi nanglo la tsang ma yo ri le sho on di kiran la sim shuk te ge guidance chi li dura ta di chi ni kirangi two of swords yang kiran zo tak chi che go e chi confusion do chi tong du da di kirangi relationship chola insire yana career chola insire da yana kirangi health chola insire da kajila yana health ki problem do in solution na di andu kandi so gi ti che go ina same shon de ni sir khari ba ne kirangi tawa di nangla ani takchu tu wa chi la idran kirangi chi du guidance li du na ko chi dan kirangi chi du the solution to right re la li chi li dura di chi standing up for yourself ra so life la ti chi boundaries su go ya on di kirangi chi du guidance li dura kirangi chi du kari importance re du on di kirangi lengo ya kari importance re mi du on di this pangoya chigora so on the day do chigra chegoya di kirangi chi so gi life la kare do importance kare do on the kirangi do na chegoya chikli do on the guidance chera ta di chini kirangi chi do blessings ta di na kare li dura blessings la okay kare li dilana kiran sugira to ba yo gi chik tanda bado kirangi kali kya shagyo chigla na tigido kirangi chik chi shagyo chigyo ra kirangi dusu tang shagyo chi energy tang shagyo chi on digi tibu sangu tigido kirangi chidura blessings on di ligido yana kirangi tanda bado chik chego sam chema tuni deya chi yana tawa dinala kirangi go suk tu ya on dende ye blessings kirangi chidu ligido ra suk go suk tu ya nyuba ora liya ra kirana confidence liya on digi blessings ligido kachi chigi chidu yang pregnancy dindi yang tungi du yang kiranzo so ita chik conceive chego sam ani tanda bada chig ma do kariyo ane blessings nala ani conceive che so pregnant ra tede isiri ana kaji already kiran so pregnant yu ngi baina ani tawadi nala ine pe yakpu to ya simri ke mi du kali ke mi pe chik sop ngene ra yakpu chini do to gi on di blessings le dra ani blessings sumba journey sa chi ko chu yo ta biji kiran zo kaji ji do conceive che ra yi giro okay ani kaji ji do yang career chola isi relationship sawa chi ko chu yin sirian journey sawa chi yang pregnant chuna pregnant gi journey sawa chi do de yin sirian on the journey sawa de be positive dura on the big energy dong do way kina be happiness carefree on the big energy dong dura pe kyu na kyu chin de on the energy dong do okay on the do chi do kiran zo chi do blessings na okay ni kiran zo chi do so message den zo pe ning chi mo chin len kyu chin len pe wa yue la shue yi kina gi dong de la katak ani hives ani channel la subscribe che badile tu chi ani kinangi yendung di tam ga chini siba ka ujung song ani ngir do chal yong ani yuni bu chi chin so the personal reading di ko la ke jing ma bu chung du ani nga yuni bu du chi che chung ma song tan da badura ta yang ko ni personal reading di ko chuk cha yue lan shwe yi kinan zo ke si personal reading ko do samye te ge chi du ani kinan zo link di description na sha